Yes, yes. My name is Araflow, aka Real the Flow, aka Gatsan Fisema, aka Mhesh Chane. Yes, I. Take me back. Now she take we see. Take me back. Sheba ni iri mu ndirimbo zanje za mbere, niyo ndirimbo yanje yatumye menyekana cyane mu makungu. Sheba pour moi ni histoire ndende cyane. Sheba bon, nayisohoye muri 2010 ya yanditswe na umuntu yitwa Sugar, yarakora muri Amical de Musiciens hamwe na Muhisi Memba, le président wa Amical de Musiciens. Niwe yanditse Sheba. Ndibuka twakoreye muri kwa Romeo studio yari yitwa sinibuka izina, gusa yari Romeo na producteur hamwe na le pianiste Amani akora muri Arena, benshi bamuzi nk'umu pianiste. Yes, ni histoire ndibaza ari inspiration yavuye ku uwo yanditse Sugar. Ni pour moi ndibaza ko yari inspiration ama parole ava muri Bible, muri cantique, abantu basoma Bible nibo babizi. Yes, normalement note ya mbere twayikoreyemo twarahinduye parce que pour moi yari hasi indirimbo, gusa twahinduye mu nyuma ko Sugar uwo yanditse niwe yenda metaka tuifanye murya note, kandi murya indirimbo naramutaginze, naramuvuze, gusa il n'a pas aimé ça, yarabi supprimé après parce que après kurecordinga naragiye muri Kenya ubwa mbere. C'était ma première fois déjà muri Kenya, et après non, on m'a téléphoné, nari muri Kenya, baranelefonye bako bambwira ko indirimbo irarenze. J'étais trop excité, et dès que j'ai arrivé ici, en tout cas nasanze indirimbo irenze vraiment cyane kabisa. Mais pour moi, pour vous dire la vérité, ni yari indirimbo yanje préférée. Indirimbo yanje préférée ari indirimbo nakoranye na Shani Queen, yari yitwa Long Time. Yes, mais par après narayikunze bivanye n'abafana. D'abord muhira niyo yari indirimbo préférée ya papa wanje, maman, mes frères, mes sœurs, n'abagenzi banje. Et après feedback yari succès vraiment, yari positif. Ni indirimbo yanje yatumye donc ama show menshi so hanze, ama collabo menshi. Yeah, je crois que c'est ça. N'abafani benshi b'abakobwa surtout ko yari de préférence ku bakobwa cyane. Yes, ndibuka na le jour de tournage nayikoranye n'umukobwa witwa Annick. Maintenant elle habite en Belgique. Muga icyo gihe nari en couple na Shani Queen, na Chanel yari jalouse tellement que nibuka icyo gihe twariko turashootinga
twastopye na shooting kubera Shani Queen. Normalement elle était au courant y'iyo ndirimbo, niwe yamfashije n'ama baking muri studio, gusa igihe cya tournage man yari scandale en tout cas, mais ça s'est passé bien, on s'est parlé, pikapita bien toi, lakini yari jalouse cyane vraiment. Yeah. Take me back. Ndibaza no mu ma image mwabonye abantu benshi b'abastare nka Yoya, Maxime yaririmbana na Frank Generation, bari muri crew imwe sinibuka izina, hamwe na Uncle Crazy. Yes, en tout cas, kandi nari mu bantu ba mbere batanguye gushutinga hajya kuri Bora Bora, parce que Bora Bora yari shasha. Nari wa kabiri, ndibaza ko wa mbere yari BK akora aririmba gospel, muga nije natumye hamenyekana hajya kuri Bora Bora. Yes, en tout cas yari ambiance irenze muri shooting. Mais normalement j'étais trop timide à cette époque, naratinya ibintu bya kamera, naratinya kuba umusare, mais nakazi j'étais obligé, mais j'étais trop timide aussi. Ça m'a un peu compliqué, ariko kubona na kazi nahisemwo naragakoze comme il faut. Kera nitwari dufise nk'abantu batwambika ibintu nk'ivyo, tout ça je l'ai fait moi-même, les styles je l'ai choisi moi-même. Yeah, c'était donc ça. Bon, location ndibaza ko twageze ahantu habiri, ndibaza ari kuri piscine no kuri ni yari nakazu, ndibaza kari ka nyene Bora Bora je crois, Rudy. Yes, ndibuka nico gihe Rudy yakorana na papa wanje. Papa niwe yamukoreye comptabilité. Ndibuka nico gihe twagiye kwa Musaba, avant tout d'abord nahisemo kuhakorera, et après pour moi narizi ko abatapanipatia, c'était trop difficile, mais Sugar il était trop courageux. Uwo yanditse iyo ndirimbo yaranyigishije ibintu byinshi, ko ndibuka ico gihe yarambwiye il faut pas dire non, il faut pas avoir de pensées négatives avant tout d'abord. Il faut essayer tout d'abord avant tout. Yari un grand frère wanje. Yes, ndagenda ndamwafronta nyene Bora Bora Rudy, hakuwa ananijua kama ni kumtoa comptable wake, ariko naramubwiye je m'appelle Ndumwana wa, arambia c'est vrai, et il m'a taquiné pour la première fois. Il m'a dit bon, sinon hatanga kumuntu agira indirimbo za profane uko bavyita. Il était pas chrétien je crois, mais il y a juste joke, mais après il a accepté. Basi tukafanya shooting la vitu vilikuwa bien, lakini ndibaza narakoresheje surtout abakobwa bamenyekana na Olga yari umustar, kandi twari kumwe muri groupe ya The Cousin na Shani Queen. Shani Queen d'ailleurs twaririmbanye muri studio, niwe yankoreye ma backing. C'était juste ça, c'est ça, ouais. Take me back. Il faut ni aussi ibintu byinshi. Iyi niyo foto yanje ya mbere ninjira muri studio.
yari muri GTC, ego ifu ndayibuka, yari muri GTC. Mugaye ifoto yaragize aga feedback kamwe kari sinuvuga ko kari positive cyangwa negative, ko bambwira ko ngo usa n'abakobwa man. Ariko mbyino nawe utamandevu. Ndibuka bani muhira. Man, iyi photo ça me rappelle beaucoup de choses. Usa n'abakobwa man. No masana. Yari muri 2009-2010. Yeah. Urabona ni ibintu by'amashapure, ibintu byanje kuva kera man, umukristo. Ibintu by'ubusani jewe narabitinya man, naratinya kuba iyo zina kwanza by'ubusani, parce que moi avant je faisais du football man, nari footballeur kera, narakina muri Arafat imyaka 5 ya. Rero ibintu by'ubusani narabitinya, iyo zina kwanza narabitinya cyane. Ndibuka nigiye twakoranye n'umuhisi Sokey, umupare wanje, naramubwiye bro, twasohoye indirimbo muga sinshaka ko tuzokora ari clip ari concert turi kumwe, nabyo nshaka bebe. Yani ko nagupa usani. Ndibuka nico gihe Fizo yaramutumye na grand frère wa Sokey wa Ndondere, juste pour me féliciter muga ebana. Numvise iryo zina ya Fizo ebana ifasikia boga man, ko nasikia boga yataje. No masana. Belle époque, hein? Take me back. Naratanguye kuba umugangi hapa, nikosha kuwa gangi hapa man, kwa pia kabodi hapa ka gym nini. Muganga nari mu Rwanda, je me rappelle. Nakumbuka ko yo watch yari kado y'umugenzi twiganye, ari intoyaga Dubai. Yes, ngaha twari nihe quartier Kacyiru ndibaza mu Rwanda. Yeah, twari muri visite y'abantu bavuye i Burundi. Yeah, je me rappelle. Tulikaraga tukachili tukafanya tabu makapela. Nari kumwe na Gasige, mon producteur. Yeah, nakumbuka kabisa. Tukafanya makapela nini, kambiance fresh, pia tumadamage fresh sana kabisa. Yeah, nakumbuka kweli. Yeah, take me back. Freshere hapa kwa freshere hapa. Nga ari gukazi ahantu nakoreye karaoke ya kuri Rosti Kimironko muri parking. Ndibuka twari kumwe n'aba Olga n'aba band ba Chico ba Greta. Ya, je me rappelle de ça. Tunamaliza répétition. Yes, nakosha kwa mafro hapa tu ya mafreshere. Ndibuka ikigiye kabisa. Twari tuhejeje répétition ya karaoke yari Rosti Kimironko. Yeah, take me back. Ya, umwanya ngomba nabereke video yanje, clip ya Sheba. Ndibaza ko benshi murayizi, ni histoire ndende. Yeah, let's go. Ndibaza nari uwa mbere wabonye irya t-shirt iyi. Ndibaza nari umuririmbyi wa mbere afise
iyi t-shirt iriko foto yanje atari kweli ubu byabaye akarangamuntu no wasanga reka subi inyuma gato aka kantu aka introduction Uncle Crazy aka mani umutipe yari tarantiyo cyane abona iseni man yaramfashe nka 30 minutes tuko turayisubiramo aka seni aka muga Uncle Crazy yari tellement talentueux akona zoe kitu sana yani en tout cas Uncle Crazy na filme yoyikina muga jewe de bazari ubwa mbere ngize clip nk'iyi kabisa yari ubwa mbere ndibaza yari clip yanje ya mbere jeje nyene ko nari habitué gukora ama featuring ya 2010 no Shani Queen era collier yari ya air ndibuka igihe yakoresheje collier naramubajije none iyo air ni Araflo siko ari Araflo yarambwiye izina zibiri yari Araflo n'umwana wiwe Rahma ngayo ibintu vyama brand alikuwa anatuambia kitu tunaonesha au masoda no masana aha rero kuri scène ngaha tu vois barabagenzi muri video muga ibintu byipashije mu nyuma nkaya yari skandale man yari skandale Shani Queen alikuwa yari jalouse sijui naweza kuambia ku niveau yaje ndibuka ngaha twastopie na video aligumuka yaragiye inyuma yani mu rupangu hagiye muri entrée ya Borabora niho namusanze yicaye yavimbye bituma byataje kamvembeleza pale ngagioka bazigara noma ako Crazy kwanchekesha pa yatara kwa piga mablagi batubwiye ngo tuganire faire semblant comme si rien n'était tiki tipe kwa kifarisere sana c'est grand frère yangu age nyuma uya sinzi ko age nyuma uyu muntu uyu yambaye chapeau ni Kabusheri mugenzi wa Fizo kwa ambiance kabisa hapo unaona mandevu yako shaza kuya kabosi ndevu hapa sura kimosi kwa shaza na hii ako Crazy walai umtipe vrema alikuwa aranyereka ngaha kandi iyi yari improvisation yiwe atwa tulipanga kitu yari improvisation vrema niwe yakina ibi bintu byose giruku face vraiment yarangishije ibintu byinshi muri mu byerekeye ama clip Uncle Crazy n'umuntu yarafise ama idée menshi sana ku byerekeye clip
Maxime uyu yaririmbana na Frank Génération bari muri groupe imwe yari Génération 80 iyo groupe ya je me souviens n'uyu sinzi ko mumuzi muga yarakora ama karaoke yari umuntu agira karaoke wa mbere ngama blues n'ama jazz yitwa Papi yaragiye muri Canada uyu nawe ni umusisi wo muri quartier jabe yitwa Edna ubundi baza ari hanze nawe n'uyu yari umugenzi wa Yoya ari Dubai je crois man milioni abakia Burundi tu man kugira ibintu kera yari nka filme iyi scene yonga rabijisho ya Shani Queen yeah na papa ngekuwa tupita ngenipiga tajio kule kwa Mungu nimba ari scene yari trop difficile kuri jewe ningi nari timide kuvyereke kwanza ibintu by'ubustar de nari trop timide ku bintu by'abakobwa rero kugira dukora iyi scene nakumbuka Chanel kwa nicheka hapa cheka sana jona sio vitu vyangu kuipiblia ndi kumwe n'umukobwa nini hatari sana wabonye alikuwa aratwenga ngaha hapa kwa nacheka hapa Chanel tavi kasurie ka bien lakini muroho hapo man tena nilikuwa navali bagi yangu hii enda irambanye iboro man akisi ya Illuminati lakini uyu mukobwa niwe yari umu vixen wa mbere ico gihe kuko ndibuka yari Iva Muziki niwe yamukoresheje ubwa mbere muri clip amajewe narabaye wa kabiri ndibaza apita mu clip kama 3 video ndibaza zari zitatu nayo je me souviens pas ni Ivan jewe je crois nayo ndibaza nakumbuka vitu vingi hapa kaisi ona Chanel Salika sababu hivyo kimtizamo unaona iko na waza nini mwe yari kweli umiliki kweli noma kupendana na style noma sana ibintu vrem shaka ipeza kera kweli nk'uyu mukobwa agiye nyuma sikumbuka kama kwa nani yari muri sha tari kabisa ni baraka kantu ka mbere
kandi kalinifurahishaga mu clip naka kamontage ko ngaha aka niko kambere. Ako kaboro man hapa niko najua mimi wa kwanza kandi iyi video yari yambe ico gihe yari yambe nararonse na award kandi niyo award ya mbere sindasubira kuronga indi award nga mu Burundi man kuri Bonesha ya video ya mbere yari sheba kabisa. Ndibaza man isazi muri clip man no ma ndibuka rero ujya mu sister ndibaza bari babiri cyangwa umwe yari para ba sister ba Maxime umwe wo muri Generation 80 ya tari kabisa ara flow mvuye kure. Take me back. Muga kuri jewe ni yaripa kubona ngeze ubu dukora ama video ari trop différent na niyo mwejeje kubona Sheba, mais pour moi en tout cas je suis fier de moi parce que yari video ya mbere ico gihe en tout cas yari effort kuri jewe na félicitations comme director Willy na ba figurant ya inibukije ibintu byinshi ko ico gihe ubonye par exemple ubonye Bora Bora ubu y'iki gihe n'ico gihe en tout cas ariyo différence nini cyane Bora hata le propriétaire akiangalia hivi ni kuri we ni souvenir mbi. Yes, parce que yarononekaye kubera amazi tout ça. Abagenzi benshi twari kumwe ico gihe ubu benshi bari hanze ni en tout cas ni ibintu byiza kandi ni ibintu bibi parce que kama yo yari umugenzi cyane kuri jewe ico gihe maintenant ari hanze en tout cas j'étais fier kubona ico gihe yari umuririmbyi akomeye venir passer dans mon clip gratuitement sinamurishe Uncle Crazy de même sikuwa nafranga kulipa bafigiramo batakupita mu clip yangu. En tout cas je le remercie beaucoup na je remercie aussi umuntu yayanditse iyo ndirimbo Sugar yari my hit idasanzwe n'ubu iracyari hit. Yes, en tout cas ni ibintu byiza, ça me rappelle beaucoup de choses. En tout cas j'ai dit merci ku bantu bose twari kumwe ico gihe kugeza ubu. C'est une belle souvenir pour moi, une très très bonne souvenir pour moi.